السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفضيحة салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. шармандагие ки Абу Суфён бар худ ва бар қурайшиҳо овард хеле бузург буд. қабилаҳои араб бо таваҷҷӯҳи зиёд хабарҳоро пайгирӣ мекарданд. як сол қабл баъди набард дар Уҳуд Абу Суфён бо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам тавофуқ карда буд ки соли оянда дар Бадр дубора рӯбарӯ шаванд, аммо ӯ ба ваъдааш вафо накард. ҳолон ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ин даъватро пазируфта бо лашкар ба Бадр омаданд. оромона қароргоҳ зада 8 рӯз дар он ҷо интизор шуданд, аммо аз лашкари Қурайш осоре дида нашуд. онҳо 1-2 рӯз пас аз баромадан аз Макка ақибнишинӣ карданд. ин ақибнишинӣ шармандагӣ шуд ки қурайшиҳоро водор кард дар бораи қобилияти Абу Суфён ҳамчун роҳбари қабила шак пайдо кунанд. Савфон ибни Умайя ошкоро ба қурайшиҳо гуфт: мо зери идораи як роҳбари ақибмонда ва ноуҳда бароем. ӯ аввал дар Уҳуд иштибоҳ кард, Мадинаро гирифта натавонист, мусалмононро нобуд накард. ҳоло бошад ваъдаи ҷанг дар Бадрро шикаст. бо вуҷуди он ки ман пайваста мегуфтам ки ба ваъда додан шитоб накунад, вале ӯ маро гӯш накард. ана акнун бубинед ки ба чӣ ҳол афтодаем ва зери роҳбарии ӯ ба куҷо меравем. суханони Савфон агар тамоми ривоятҳои расида аз ӯро ҷамъ кунем ҳамин маънӣ дошт. ба ӯ гурӯҳи аз ҷавонони сарватманд ва бонуфузи Макка ҳамроҳ шуданд ки бар зидди Абу Суфён шӯриш карданд. дар чунин шароит қурайшиҳо ва хусусан худи Абу Суфён ба омодагӣ барои як ҷанги азим оғоз карданд. ҷанге ки ҳадафаш на танҳо ҳамла ба Мадина ва нобуд кардани ҳукумати мусалмонон, балки баргардондани иззат ва ҳайбати Қурайш ва таҳкими роҳбарии Абу Суфён буд. бо чунин аҳдофи бузург дар назар, Абу Суфён хуб дарк мекард ки барои ба даст овардани онҳо як ҷанги бузург лозим аст, бузургтар аз ҳар он чӣ қабилаҳои араб то он вақт дида буданд. чунон ки қаблан гуфтем, баъди бозгашт аз Бадри дуввум расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам бо лашкар ба самти шимоли нимҷазираи араб ҳаракат карда ба қабилаҳое ки дар заминҳои Давматулҷандал буданд ҳамла намуданд. пас аз анҷоми ин набард дубора ба Мадина баргаштанд. тамоми ин давра аз охири соли 4 ҳиҷрӣ то нимаи дуввуми соли 5 давраи оромиш ва хомӯшӣ буд. дар дохили Мадина ҷунбиши ҷиддии низомӣ дида намешуд. ҳолати дохилии шаҳр ба субот омад ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба тартиб додани корҳои зиндагии дохилии мусалмонон машғул гардиданд. ду қабилаи яҳудӣ Бани Назир ва Бани Қайнуқо аз шаҳр ихроҷ шуданд. аз миёни яҳудиён танҳо қабилаи Бани Қурайза боқӣ монд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам хуб дарк мекарданд ки қурайшиҳо ба осонӣ намепазиранд ки обрӯ ва нуфузашон шикаст хӯрад ва ҳатман чорае меандешанд. бештар аз ҳама эҳтимол дошт ки онҳо тасмим бигиранд ба худи Мадина ҳамла кунанд. таърих ба таври муфассал намегӯяд ки дар дохили Мадина чӣ гуна омодагиҳо барои он ҷанг сурат мегирифт, ғайр аз рӯйдодҳои рӯзҳои охир пеш аз омадани лашкари мушрикон ва оғози муҳосираи Хандақ. аммо аён аст ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам қаблан тадбир андешида буданд то муҳофизати шаҳрро тақвият бахшанд. далел бар ин он аст ки аз Макка то Мадина лашкар метавонад дар 9 ё 10 рӯз ва бо суръати суст дар 15 рӯз бирасад. ин муддат тамоман кофӣ нест то он ҳама сохтмонҳои муҳими дифоӣ ки мо дар набард дида будем бино шаванд. ин нишон медиҳад ки омодагӣ пешакӣ оғоз шуда буд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам тавонистанд мардумро дар дохили Мадина муттаҳид созанд, ба онҳо зиндагии ором ва мӯътадил муҳайё намоянд, то пас аз фоҷиаи Уҳуд нафас бигиранд ва худро барқарор намоянд. бовар дорам ки ин корро ба шакли комил анҷом доданд, зеро баъд аз муддати кӯтоҳ вақте ки душвориҳои нав оғоз шуданд, мардум бо якдилии комил барои кандани Хандақ ва сипас муҳофизати он бархостанд. ин лаҳза хеле муҳим аст. ба рафтори мунофиқони Мадина диққат кунед. аз лиҳози мантиқӣ онҳо бояд аз фурсат истифода мебурданд. фурсате ки лашкари бузурги мушрикон ба дарвозаҳои Мадина расида буд ва аз дохил ба мусалмонон зарба мезаданд. аммо онҳо бо нияти паст задани рӯҳи мусалмонон ба масхара ва суханпардозӣ иктифо карданд. аммо ягон амали ҷиддии низомӣ аз ҷониби онҳо ба муқобили мусалмонон сурат нагирифт. акнун баргардем ба қурайшиён.
آنها با آمادگی جدی برای یک جنگ بزرگ شروع کردند. از جمله اتفاقچیان آنها در این جنگ دوستان و همپیمانهای دیرینه ابوسفیان و دشمنان اشدی پیامبر صلی الله علیه و سلم قبیله بنی سلیم بود. بنی سلیم می توانست تا 700 سرباز دهد. همچنین قبیله های دیگری که با قریشیان از جهت نسب به کنانه برمیگشتند به آنها پیوست شدند. وقتی ما میگوییم کنانه و تهامه، منظور منطقه های هستند که قبیله های مذکور در آنجا زندگی میکردند. غیر از آنها به لشکر قریش نمایندگان قبیله های خرد و گروه نامبرده احابیش نیز پیوست شدند. با این همه نیرو، چطوری که در تاریخ می آید، ابوسفیان توانست لشکر عبارت از 4000 نفر جمع کند. این رقم واقعی است. اگر قریشیان در احد 3000 نفر جمع کرده باشند، حالا بنی سلیم و دیگران با آنها همراه شدند. پس 4000 کاملا ممکن است. قبیله بنی اسد نیز لشکر فرستاد، اما اساس قوه این لشکر تا حال از قریشیان و بنی سلیم عبارت بود. این نیرو در راه به سوی مدینه جمع می آمدند. بعد از آنها قبیله غطفان به قریشیان همراه شد. چنانکه قبلا گفتیم، غطفان یک اتحادی قبیله های بادیه نشین بود. شناخته ترین قبیله های آن بنی اشجع، بنی فزاره و بنی مره بودند. این سه قبیله نیز خود را برای جنگ آماده میکرد. خود اتحادی غطفان خیلی سرشمار بود و می توانست تا 10,000 سرباز دهد. اما بر اساس معلومات تاریخی، همین سه قبیله همراه با متحدانشان از بنی اسد در مجموع 6000 نفر یا شاید کمتر از آن جمع آوردند. احتمال می رود که آنها بیشتر از 4 یا 5000 نفر نبودند، اما قطعاً معلوم است که این سه قبیله زیر راهبری سرداران خود با بهترین مردهایشان با نیروهای نهایی قابل دسترس و با بنی اسد که به آنها همراه شدند به سمت مدینه حرکت کردند تا در نزد شهر با قریشیان ملاقات کنند و با تمام نیرو به مدینه حمله نمایند. مشهورترین شخصیت قبیله غطفان که در سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بارها ذکر شده است، این اویینه ابن حصن فزاری بود. از لقبش معلوم است که او از قبیله بنی فزاره بود. او به معنای واقعی شخصی با سلطنت و پرنفوذترین در میان تمام قبیله های غطفان به شمار می رفت و ما باز چندین بار با نام او دوچار خواهیم شد. پس از او دومین شخص شناخته حارث ابن عوف بود که از قبیله بنی مره نیز زیر اطاعت غطفان بوده. درباره او نیز دیرتر سخن میکنیم. حارث ابن عوف، الله از او راضی باد، زندگی دراز خواهد دید و در پایان عمرش اسلام را قبول میکند و یکی از کسانی میشود که برای گرم کردن قلب آنها به اسلام از زکات به آنها داده میشد. سیوم گروهی که به این ائتلاف دشمنان پیوست گردید یهودیان بودند. چطور چنین اتفاق به میان آمد؟ مسئله در آن است که وقتی قبیله یهودی بنی نظیر از مدینه رانده شدند، آنها قرار کردند که در خیبر مسکن گیرند، چون یقین داشتند که خیبر هدف نوبتی محمد صلی الله علیه و سلم خواهد شد و در این فکر اشتباه نکرده بودند. اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر قریشیان غلبه کنند یا با آنها صلح کنند، پس طبیعی است که توجهشان به مهمترین شهر عربستان پس از مکه یعنی خیبر جلب خواهد شد. چنانکه گفته شد، خیبر مرکزی مالیوی، اقتصادی و صنعتی نیم جزیره عرب به شمار می رفت. همین طور وقتی که سرور بنی نظیر حوی ابن اخطب به خیبر آمد، اعلام داشت اگر ما اول به محمد حمله نکنیم، خود به نشانی حمله او تبدیل می یابیم. منابع تاریخی گواهی می‌دهند که حوی ابن اخطب در تحریزی و تشکیل حمله بزرگ مشرکان و متحدانشان نقش کلیدی بازیده است. او با هیئت یهودی از خیبر به مکه آمد و راهبران قریش را اطمینان داد که قبیله‌های یهودی که از مدینه رانده شدند، اینچنین یهودیان خیبر در جنگی در پیش ایستاده به طرف آنها خواهند گذشت. این وعده خیلی مهم بود، گرچند در کتاب‌های تاریخی یادآوری نیست که بنی نظیر در محاربه خندق واقعاً ارتش یا نیروی یهودی را رهبری کرده باشد. دقت کنید، حوی ابن اخطب خودش شخصاً به مکه آمد. وقتی از او پرسیدند قوم تو کجاست، او جواب داد ما شما را انتظاریم. هنگامی که شما به جنگ حرکت میکنید، ما در نزد مدینه به شما میپیوندیم. بنی نظیر در حقیقت می توانستند 300 یا 400 سرباز سفربر کنند، اما چون گفتیم در منابع تاریخی ذکر نشده است که در محاربه خندق حتی گروهی خرد جنگاوران یهودی شرکت کرده باشند.
ҳарчанд ҳуяй ибни ахтоб бо ҳайати худ ба Макка рафта бо мушрикон ҳамоҳангӣ мекард ва бо ҳамқавмонаш аз бани Қурайза ки ҳанӯз ба мусулмонон паймони сулҳ доштанд музокирот анҷом медод. бо вуҷуди ин ҳуяй ибни ахтоб ба қурайшиён ва қабилаи Ғатафон кафолат дод ки бани Қурайза дар набард алайҳи Мадина аз паймони худ мебароянд ва дар баробари Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ба онҳо ёрӣ хоҳанд расонд. Комилан равшан аст ки ҳамоҳангии амалкардаи иттифоқчиён дар сатҳи баланди ташкилии низомӣ анҷом дода мешуд, чунки онҳо тавонистанд лашкари бузурги ҷамъ оваранд ки мебоис ҳамзамон аз ду самт Макка ва Наҷд ба ҳаракат дарояд, дар ҳоле ки ин ду минтақа аз ҳам фосилаи зиёде доранд. илова бар ин тибқи мувофиқа бояд ба вақти расидани онҳо ба Мадина лашкари яҳуд низ ба онҳо мепайваст. танҳо барои иҷрои чунин нақшаи мураккаб як ҳамоҳангии дақиқ ва саъю кӯшиши зиёд лозим аст. барои расидан ба ин ҳадаф бояд пайваста фиристодаҳо ба ду самт равона шаванд, ҳайатҳо барои музокирот фиристода шаванд, нишастҳо баргузор гардад ва мувофиқаҳо ба даст оянд, то лашкарҳои Қурайш, бани Сулайм, бани Асад, Ғатафон ва дигарон дар рӯзҳои мушаххас ба ҳам бипайванданд. мутаассифона бисёре аз манобеи таърихӣ дар бораи ин ҷузъиёти ҳамоҳангсозӣ хомӯшанд ва ин корҳоро ба Ҳуяй ибни Ахтоб нисбат медиҳанд. воқеан ҳам Ҳуяй ибни Ахтоб ба ин ҳама машғул буд, чун ҳамаи муаррихон ҳамин тавр нақл мекунанд. пас маълум мешавад ки ӯ ба назди Қурайшиён мерафт, бо онҳо менишаст ва мувофиқа мекард. сипас ба назди Ғатафон мерафт ва бо онҳо ҳамоҳанг мешуд. ӯ байни ин ҷонибҳо пайванд эҷод мекард ва ҳамроҳаш гурӯҳи фиристодаҳо буд ки қарорҳоро ба тарафҳои гуногун мерасонданд ва пайваста байни онҳо рафту омад мекарданд. ғайр аз ин худи Қурайшиён ҳам ҳамчун як қабилаи мустақил ниёз доштанд ки намояндагони худро ба назди Ғатафон бифиристанд, то мустақиман бо онҳо гуфту шунид намоянд. аммо бояд фарқияти ҳадафҳоро бояд шарҳ дод. агар Қурайшиён ба ҷанг алайҳи мусалмонон бо ангезаи интиқом рахна кардани муҳосираи роҳҳои тиҷорати шимолӣ ва муҷозоти мусалмонон барои ҳар чӣ дар гузашта рух дода буд ворид шуданд, пас ангезаи Ғатафон тамоман дигар буд. Ғатафон ба ин ҷанг бо нияти ғоратгарӣ омада буд, яъне ба даст овардани ғанимат, мол, хӯрок, занону кӯдакон ва пас аз он баргаштан ба сарзамини худ. онҳо ягон ҳадафи стратегии доимӣ нисбат ба Мадина надоштанд. рафторашон ҳамон рафтори қаблии ғоратгарони бодиянишин буд: ҳамла кардан, ғасб намудан ва баргаштан. пас ҳадафҳои Қурайшиён ва Ғатафон аз ибтидо яксон набуданд. ин ихтилоф дар ният ва ҳадаф дар ҷараёни муҳосираи Мадина натиҷа ва таъсири худро хоҳад гузошт. дар ҳар сурат китобҳои таърихӣ дар бораи сирати Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам бар он таъкид мекунанд ки ду гурӯҳи асосии иттифоқчиён, Қурайш ва Ғатафон, байни худ вақт ва маҳалли ҷамъомади лашкарҳоро наздик ба Мадина мувофиқа карда буданд. вақте ки ба Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам хабар расид ки лашкарҳои Қурайш ва Ғатафон ба ҳаракат даромада ният доранд ба самти Мадина бираванд, эшон аввалин коре ки анҷом доданд он буд ки ба одати маъмул ва суннати худ баргаштанд. эшон саҳобагони худро ҷамъ оварда бо онҳо машварат карданд. дар робита бо ин мехоҳам бори дигар диққати шуморо ба як рукни бисёр муҳим дар ислом ҷалб кунам. он ҳамон муассисаи машварат аст ки шӯро ном дорад. ҳар гоҳ ки масъалаи муҳиме рӯй медод, махсусан дар умури ҷангӣ, Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳатман бо асҳобашон машварат мекарданд. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам саҳобаҳоро ҷамъ оварданд. онҳо ба баҳсу баррасӣ пардохтанд ки дар чунин вазъ чӣ бояд кард, зеро ҳолат бисёр сангин буд. агар ҳамаи нерӯҳои иттифоқчиён якбора ба Мадина ҳамла кунанд ва дар пасзамина, яъне дар ақибгоҳ қабилаи эътимод набудаи бани Қурайза ҳузур дорад ки ба он наметавон комилан бовар кард, пас шаҳри Мадина дар хатари бузург қарор мегирад. хатаре ки мислаш аз замони ҳиҷрат то он рӯз дида нашуда буд. аз ин рӯ зарурат пеш омад ки як роҳи ҳалли бесобиқа ва ғайри муқаррарӣ барои арабҳо пайдо карда шавад. як қарор ва тадбири фавқулода ки то он рӯз ҳеҷ гоҳ дар таърихи ҷангҳои арабҳо қабул нашуда буд. лозим буд аз қолабҳои маъмулии андешаронӣ берун баромад, болотар аз шеваҳои маъмул ва суннатии ҷанг фикр кард ва қарореро қабул намуд ки лашкари иттифоқчиёнро дар ҳайрат гузорад.
یعنی یک تدبیر بسیار حیله‌آمیز و تاکتیکی که تواند نابرابری مقداری را که به نفع دشمن بود با ذهن، فراست و تدبیر برابر کند. ما روبروی یک لشکر عظیم قرار داریم و نیروی ما بر مقاومت روبرو با چنین لشکر کافی نیست. در آن روز مسلمانان 10,000 سرباز نداشتند. تمام قواهایی که می توانستند برای محافظت مدینه جمع کنند همگی 3,000 نفر بود. به همه این باز یک خطر از عقبگاه تهدید میکرد. قبیله بنی قریظه که هر لحظه می توانست پیمان را بشکند و از پس مسلمانان به آنها ضربه زند. مصلحت‌های تاکتیکی دفاعی به انجام رسیدند. وقتی که سخن به صحابی ایرانی تبار سلمان فارسی الله از او راضی بود داده شد، او پیشنهاد کرد که در نزدیکی مدینه خندق کنده شود. این فکر همه حاضرین را به حیرت آورد. سلمان گفت که وقتی فارس ها به خطر دائمی حمله به شهرهایشان روبرو می شوند، نزدیکی شهر خندق می کنند و پس آن تپه خاکی می سازند. این گونه ساختمان دفاعی حمله کردن را بسیار دشوار و دفاع کردن را آسان می گرداند. اگر لشکر تعدادی کمی کمانور و پاسبان داشته باشد که آمادن هر کسی را که کوشش عبور از خندق کند برگردانند. دفاع از پشت خندق و تپه خاکی به مراتب آسانتر است. نسبت به روبرو جنگیدن با دشمنی که شمارش چندین مراتب بیشتر است. اگر خندق کنده شود و پس آن تپه بنیاد گردد، پس جنگ روبروی دو ارتش و درگیری داخل شهر نخواهد بود، خصوصا که خود مدینه دیواری محافظتی نداشت. مسلمانان میبایست در پس خندق و تپه ایستاده به دشمن اجازت حمله ندهند. خندق به مانع اساسی تبدیل می‌یابد که نمیگذارد ارتش‌های زیاد با هم وارد درگیری مستقیم شوند. تپه باشد به مسلمانان برتری بلندی و پناهگاه می‌دهد که به طفیل آن افضلیت شماری دشمن اهمیت حل کننده نخواهد داشت و مسلمانان در توازن نیروها با آنها برابر خواهند شد. درباره این و دیگر جزئیات نظامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با آنها دشمنان مخصوصا قریشیان را به تعجب خواهند آورد و با یاری آن توانستند مدینه را حفظ کنند، ان شاء الله در قسمت های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد. بها قريش واستطاع من خلالها أن يحمي المدينة. السلام عليكم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.